God is good all the time. O la le fai salamo. O le aso le nei na fai e le ali. Tātou te oli oli ma fia fia iai. Awa fai ono tātou au lia mai. Le asamun muli o le masina no na tolu o le nei tau sanga. Wa amatali ai a tātou sauninga fale au tam fai. Fo ilale vi inga i le atua. Awa o ia wa afu ai le aso. Ile swafa man malo Yesu Keriso le au le au tam fai. E o fua lofa mfata alofa atuai le kampani la Aufaipese la usunga le taitai. La usunga le toi ina nove vai la au ma le faltua. No fua kampani taitasi ma o la tu taitai. A inga ma wo o mfaion tato fai tapua inga fatasi. Ai mai se ila to o lo tapua i mau mai. E ala i upenga ta fai langi. Ma lo le soifua manuia. Ma le langi e maa. Al manatu au tu o fea ngai mal Aufaipese nei masina e whaapea. O fita fita, o le au tau a Yesu Keriso. O fita fita, o le au tau a Yesu Keriso. The soldiers of Jesus Christ Army. Tusi fai tau, o maua mai le lua le Timoteo alona mta upo e lua. Fa upo e tolu se ia o le 5. Al matua, o maua mai lava le lua le Timoteo lona mta upo e lua. Au lona fai upo e tolu. E whaapea lona fai tawina. O le nei, ia e ono sai me ti ngai. Whaapeo se tangata tau, e le lei a Keriso Yesu. O le nei, ia e ono sai me ti ngai. Whaapeo se tangata tau e le lei a Keriso Yesu. E whani vaenga ua tu ina mai. E wha malama atili nai, le manatu au tu. Vaenga mua mua. E mo o mia ni fita fita, e ngā fatia lu i tau o le taua. E mo o mia ni fita fita, e ngā fatia lu i tau o le taua. Tusi fai tau. Salamo e lona mta upo e 5 ma le ono, a lona fai upo e tolu ma le faa. Ma le Efeso e lona mta upo e ono. A lona fai upo e 10 ma le tolu, e se fulu, se yo o 10 ma le tolu. Fai tau fa molmoli. Tai. O upo le pese al fai salamo. O loo fai mai loa mai ailo na matau. Ma fai atua i le atua. Le atua na te au mai le malosi. Ma le fefe ai se mea. E fai pena le anganga o le tusi fai malosi au. A Paulo i le kalesia i Efeso. Ia loto te tele i le ali. Ma le malosi o lona mana. Ia o ofo o tau i ofu tau ato atoa, mai le atua. Ina ia o tau mawhaia o na te te atu, i tonga fiti ale ti a Apollo. Pau leo le ala tātou te ngawhati ai, lu i tau o le taua. O le wha moe i le ali, ma le malosi o lona mana. Wha atua matali tonu i le ali i le tai au sili. Tātou te maua ai le loto tele, e whianga iai malu i tau o le ola. Ele o le loto tele, ona o se malosi, poni mea ua tātou maua. A o le loto tele, ina ua tātou i loa, o le atua, o lo whaatasi mai. A wao Yesu lava na whetalai, e le mawhai e o tau se mea e tasi, pe a le aua i mai.
Vaenga I lua. Tu ese ni mea lea o ngā. O whai mawhaala velave I le taua. Tu ese ni mea lea o ngā. O whai mawhaala velave I le taua. Tu si whai tau. E feso I lona mata upu e wha, alona whai upu e tolsfu ma tasi ma tolsfu ma lua. Ma le Filipi I lona mata upu e tolu. Whai upu e sful ma tolu, ma sful ma wha. Whai tau wha malmoli. Si o te whaia, o te whaangalo I mea o tuana, o te mo e puno wa I le koina. Whaftai. O le apopoa inga le apostolo Paulo I le ekalesia I Efeso. Ia tu e se le whaafiu fiu, loto ita ma le loto leanga. O mea lea o ngā ia, e whaalawe lawe I loso I fua tau iwi, ma so uola tau mawhai mo le ali. Aia tātou maua le loto whaamangalo, ma le whianga le iai. A o le whaamanatu fo I lea Paulo I le ekalesia I Filipi. O a mea na tutupu I le tuanai, ia whaamangalo ma whaangalo. Aia tātou mo e puno wai, I mea o I le lumanai. Ma au mai lea lofa o le atua, tātou te folau wai. Ona o tātou maua lea o manuia o le atua. Vaenga I tolu. Ia whaalongo pēa I le taitai Au-Sini, o Yesu Keriso lea. Ia whaalongo pēa I le taitai Au-Sini, o Yesu Keriso lea. Tusi whaitau, whaata oto I lona mta upu e tolu, a lona whai upu e 5 ma le 1. Ma le Ioane I lona mta upu e 10, whai upu e 2 mal 7, ma le 2 mal 8, whaitau wha molmoli. Lato Tele whano lava e o I le whaava. Le mawhai lava e se tasi o na whao ia te lato ai lo lima. Whaftai. O le whautuanga le poto o Solomona. O le whautuanga le poto o Solomona. I o tātou manatua le atua I o tātou wala uma. O na whātanui nai lea o tātou wala. O lo tātou manatua o le atua. O lo tātou whaalongo lava lea I lona whetalai mai. A o le winga lea o le whetalai ngā Yesu. O au mā moe, e whaalongo mai I lātou I lo leo. O o ilo fo'i I lātou. O lātou muli muli mai fo'i I te au. O le whaalongo maustai a Yesu Keriso. O le mea sili lea o na tāua. Pei o la Samuelu ia saunu. O le whaalongo, e sili lea I le taulanga. Ma leo si ustai, e sili lea I le ngā o le mamo I poa. Vaenga e wha. Ia tātou tau e tusa matu la fono a le alii. Ia tātou tau e tusa matu la fono a le alii. Tusi whai tau, lua koronito I lona mta upu e 10. A lona whai upu e 3 se ia o le 5. Ma le Isaia e wha 10. Whai upu e 12 mal 12 ma tasi. Whai tau wha mulmoli. Mea maua lunga o maua whaasia sia I le mata upua le atua. O lo whātou I lalo ina manatu uma ia ana ia Keriso.
Vai matinga ina tama matua. O taulele a foi, pa u lava i lātou. Ao e whātalitali ia Iova. To e whāwhowina lo lātou malos. Lātou te si ia e a pa au e pe o a eto. Lātou te whemo ei, ai le vai. Lātou te sava vali, ai le tinga ina. Whātai. O le tangata tau mo le alii, e tau e tusa matu la fono le alii. Tusi Paulo ia Koronito. A wao au penga umalo mato nei taua. I le wha ale tino ia. Ai wha amalo lucia e le atua. E le peti ai olo. O le tangata taua le alii, e tau wha ale anganga. E wha moe i le anganga o le atua. O le au penga sili lea i aso whaingata. A le tau alanga le profeta o Isaia. A o e wha talitali i le alii. E toi whaafowina lo lātou malosi. O le fita tau a keriso, e whaalango i le alii. E whaatalitali i le alii. E whaamoe i le alii. E tau foi e tusa matu la fono a le alii. E peio nā poapoa i ei Paulo ia Timoteo. A whai foi e whinau se tasi le fia malo i tau sinionga. I le whaapaleina o ia. Pe a le whinau e tusa matu la fono. Whai mai le manatu au tu. O fita, o le au tau a Yesu Keriso. O fita, o le au tau a Yesu Keriso. A o le fesili ua tu lai mai. O oe o se fita, o le au tau a Yesu Keriso. O oe o se fita, o le au tau a Yesu Keriso. O le fita, o le au tau a Yesu Keriso. E le tau wha le tino. Ai tau wha le anganga. O ala tau wa upenga, e mai la le anganga ia. Peo na whaelo e Paulo ia Kalatia. Kalatia ilo na mta upo e 5, alo na wha upo e 2 e whaapea. Ao le fua o le anganga, o le alofa, o le oli, o le file mu, o le onosai, o le mata alofa, o le anga lelei, o le wha maoni, o le anga malu, ma le ami o mama. E le whaatu la fonoina. Mea whaapena. O au penga ia tātou te manu malo ai, i le taua o loo whai nei. Au noa mai Yesu, e le mawhai. Peo na whai mai ai upo le pese se lau ono sfuma le ono, ale e whakasa e whaapea. E leo i tātou, e manu malo. Mawhai ona o Yesu, o lona nganga au ina mai, e mawai le mana e malo. Moe nei loa ia Yesu Keriso, le tai au sili. O nā vea i leo i tātou. O ni fita, o le au tau a Yesu Keriso. I le suafo Yesu. Amen. Manuia tele lau sunga tai. Lau sunga toi ina nove vai la au mal faltua. Manuia no fo Kamupani ma o lātou tai. Ai ola Kamupani lau Aufaipese le alofa o le tua. Soifua.